bado nakumbuka maono. Ambao nataka leo tujiulize katika mwendelezo wa madarasa huru na Teacher Edo. Nataka tujiulize kwa Kristo. Leo nataka niongee na Kristo. Je, ni halali kufanya miujiza mikubwa kuliko Yesu? Swali. Je, ni halali na ni haki kufanya miujiza kuliko Yesu? Hii swali limekuja kulingana na watu wengi sana sasa hivi. Kuna watumishi wengi wa Mungu ambao wanafanya miujiza, lakini wana makongamano makubwa, wanafanya ibada kubwa sana ambao na wanafanya miujiza mingi sana. Sasa mimi nimekuja na swali hili tujiulize, je, ni halali kwa Mkristo kufanya miujiza, kuhubiri na kufanya kazi kubwa kuliko za Yesu? Ndio swali langu hapo ambao natatu nani hapo. Ukiniuliza mimi kama Teacher Edo na katika busara na za Teacher Edo, mimi nasema ni halali. Watu wanaofanya miujiza sasa hivi, wanaofanya mambo makubwa sasa hivi kuliko hata Yesu, ni halali kufanya hivyo. Labda nikupeleke kwenye neno la Mungu, wapi kitu tunaweza kuipata. Tusome katika Yohana 14 mstari wa 12. Tausoma alafu tunasikiliza. Inasema hivi: amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo. Unaona hiyo point? Yeye anayemwamini Yesu. Yaani wewe kama ni muamini wa Yesu, wewe ni Mkristo. Ukisema Mkristo makini unamwamini Yesu Kristo. Anasema yeye aniaminie mimi, anasema atafanya kazi zake. Kazi zipi hizo? Sasa Wakristo wengi hatujui kazi za Yesu ambazo alikuwa anazifanya. Labda nikupe tu ndondoo. Yesu aliponya wagonjwa. Yesu alihudumia watu. Yesu aliwashibisha watu. Yesu, kuna kazi nyingi ambazo alizifanya ukisoma kwenye Biblia. Sasa Wakristo wa leo hawajai kufanya hata kazi moja, hata ya kuponya mgonjwa mmoja, hata ya kumwombea tu mtu apate baraka. Wanabaki na lawama, wanabaki kulaumu baada ya kufanya kazi za Yesu. Yesu anasema hapa, anasema kwamba naam, aniaminie mimi, kazi ninazozifanya atazifanya. Kwa hiyo kuna jambo la kwanza, kazi alizozifanya Yesu tunatakiwa tuzifanye kama Wakristo. Lakini amesema mstari wa pili, naam, tutafanya kubwa kuliko. Turudie mstari usikie vizuri. Turudie mstari. Anasema amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, anayemwamini Yesu, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya. Umeona concept kwamba yeye anayemwamini Yesu, kazi zile za Yesu alizokuwa anazifanya atazifanya. Sasa swali kwa wewe Mkristo, je, umefanya hata kazi moja ya Yesu? Umefanya? Unabaki kulaumu tu. Unabaki kuwasema watumishi wengine ambao wanazifanya kazi za Yesu. Haijalishi anafanya kwa namna gani, lakini anafanya kazi ya Yesu. Je, wewe umefanya kazi ya Yesu hata moja? Anasema naam, atazifanya. Lakini anasema naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Yesu anaenda kwa Baba. Kwa hiyo alichotuachia sisi tufanye kazi zile ambazo alikuwa anazifanya yeye. Lakini amesema na kubwa kuliko. Kwa hiyo ukiona leo hii kuna mtu anafanya maajabu makubwa kuliko hata Yesu aliyewahi kuyafanya, usishangae. Kwa sababu Yesu yeye aliyasema kwamba sisi tutayafanya. Kwa hiyo nilitaka nikupe challenge ama nitoe changamoto kwa Kristo wa leo ambao tumegweteka, tunabaki kulaumu, fulani anafanya kwa nguvu fulani, fulani sio anafanya mambo fulani. Hapana. Jiulize wewe, tangia umeokoka, tangia umemwamini Yesu Kristo, umefanya kazi gani ya Yesu Kristo? Umefanya hata moja? Ukipata jawabu kwamba umefanya hata moja, naam, sasa hile ni ya Kristo ambaye alishawahi kufanya. Ziko ambazo ukisoma kwenye Biblia utapata orodha ya vitu ambavyo alifanya. Yesu aliponya wagonjwa, Yesu aliponya viwete, Yesu alitangaza ufalme wa Mungu. Wewe hata kutangaza ufalme wa Mungu ni ngumu. Umebaki kutangaza ufalme wa shetani. Unatangaza masonali, unatangaza shetani. Yaani baada ya kutangaza ufalme wa Yesu Kristo au ufalme wa Mungu, unabaki kuimba mdomoni mwako umejaa kuongea mambo ambayo yasiyofaa. Kwa hiyo nitaka nilete changamoto leo mimi kama Teacher Edo kwamba sisi wa Kristo tuangalie kule tunakoelekea. Yesu ametupa kazi za kufanya. Je, tunazifanya? Na kama tujafanya hayo makubwa utafanya saa ngapi?
Maana kumbe kuna kigezo, ili ufanye yale makubwa zaidi lazima ufanye hayo ambayo aliyafanya Yesu Kristo wa Nazareti. Naamini tutakuwa umeshajifunza jambo fulani. Kwa wewe Mkristo ambaye unanisikiliza, ubarikiwe, lakini nikupe changamoto. Je, umefanya kazi za Yesu Kristo? Umezifanya? Na kama hujazifanya, unabaki kulaumu, unasubiri nini? Maana bado kuna makubwa tunatakiwa tuyafanye. Yako makubwa ambayo Mungu ameweka ndani yetu ya kuweza kuyafanya. Barikiwe. Tukutane somo nyingine. Ni mimi mwalimu wako Teacher Edo. Barikiwe. Ole